Nizang Karbi Anglong Kopili Aroy Along Karbi Okpru Kapaman Pon Nizang Karbi Anglong Dongka Mukam ASDC Asai Hemalong Krungting Sayamai Kipado Nizang Karbi Anglong Kopili Aroy Along Karbi Okpru Kapaman Pon Karbi Okpru Hakopenda isi Karbi Aron Adutangdo Labang Sorona Teng Pensi Pini Rong Niarat Cingrum si Kopili Aroy Along Okpru Padapon Nizang Karbi Anglong men meji pen mukhi marong arat atum patit pipon si Kopili Aroy Along hiru pen Okipru Padapon Bangso Okpru Keceng Lake Rebabali Arubo Anpen si Cengpon lo Lason si Karbi atum ke Hakopen ta Terepo Jangmipo acik lolote hako penta Okipru aron dobom. Selabangsa jutang mate aron kroisi Karbi Anglong Autonomous Council penta arni ke hotpon padolo dasi rat doan cingrom si terepo acik lo patik ponlo lason sepini Kopili Aroy Along Okipru padopon bangsa Okipru along arong asar lapen kithe kiding atom ardi pidom si arong asor aning arong ajepen Okipru oknem pon keruni penta jing Kiri po, kami News. Oke bro, ini kan anukan mana tarik krok, betul tarik krok sih kita bukan non bantet tarik krep itu kita jamu lah bantu sudah nanti kita tunggu kan nanti. Oh, kalangi lo, NKTV ahin pen ada ke bang pot alang litum kan stame curu paring lo, lasi hok dalam ke Karbi Anglong Council pen, kapatik pondu. Karbi Anglong adang tepi sitame ani sivet langroy long ok curi ni mate han curi ni pualam lo lasi hala April 6 tarik hala bangke sitame nilitum la rong susu rong ni cetong pen la ake lu gali tebok terai la son metang langhi angden long si la so ok bang kacupru lasi nilitum April 6 tarik sitame kipru duni pani litum tamat hado kita laso apa sita meni litum rada tumpen mane langroy along hijui mate beng army kacuri laso abang sini tum piniani bangke ladak Okipru pon lo asi akapreke nili pading nam de lo piniani kodat kata de lo piniani ke along kapreke nili arjulong le nili tuma frangjong stame Kipru tumdo la peni tuap kita Kipru doi apen Kopili Aroy ke dingpik nasi ke lo kana nane Kipru bangke nili talapana kobor ave sitame ladang nili tum men miji angkang arlo mukhi marong pen pangtang si nangacer abdun ke jengka anta dolo bumu atar apa anta dolo nasi nili tum la pukado kawe pen cepangrum si pini la so Okipru la pen pini lada ke don Troxir cap 90 houses si piniladak Okipru pen hiru apai bangke 270 pam paru ini rat pam Troxir cap la ana pam do tapi ini litum non telong kum Troxir hiru alang pa pleng bong sini litum non 11:30 alam ke ni litum bo jalan Nizang Karbi Anglong Dongka Mukam ASDC Asai Hemalong Krungting Sayamai Kipado Pini Nizang Karbi Anglong Dongka Mukam ASDC Asai Hemalong ASDC Asong Jakong Kacehar Jak Jiaphan Pini Krungting Sayamai pada pontang lo Bangso Amai Long Alhisar Puamana Peng Pen Kacetong Don Sarsing Ingleng Abarim Iem Ramsing Ronghang Om Putih Sopi Laben Korsing Kroatum Jetong Don Pen Mailong Ardi Dojot Alam Thi Tan Tekang ASDC asong pen hemprek nang vek ji puka cesong bong bang bom si pini asengkan along ASDC asong pen Prime Minister Narendra Modi aphan Karbi Anglong aphan hemprek nang pivek nang jipu ASDC asong pen Karbi Anglong adang pi along ridak KN pon along ridak nang kacipidun apot Sarsing Ingleng pen Karbi Anglong arat aphan akero pi pon lapen hemprek long letik ke ASDC asong atum kacesong ington pi pusi lamthi pacini Hamren Pen bicara mengenai report di news. Piniri tumdak ASC West Karbi Anglong District Committee extended amai dupon. Sini tum kadu kowe Karbi Anglong rada phanta isi kurwang kupa jirlo je kedam tang February tarik proxy pen. Ni tum India Prime Minister aphan Karbi Anglong phan hemprek nang pinang ji po kidu kilo long ridak na si pidu na po
pen la bang so ridak ke chipi long West Karbi Anglong pen da tan tum suri thong kep su se bang putum da ridak nang chipi dun lo sikadu e phanda kurwang thu pajir la pen la an su se la bang so hempre ke che song ka pang tang thu ji phan tum da West Karbi Anglong district committee non la april la chiklong bon tum conference ke du ponji phanda pini chingwai pon la pen ko isi Karbi Anglong rat West Karbi Anglong rat la pen adu ya hoi ke du rat tum phani tum isi ningkarong isi birta kache song pen kichun ku kipi kang tun ke la hendo je Meghalaya chief minister pen Assam chief minister labang so give and take a man pen block 1 block 2 Meghalaya pan kipi po 29 March arni Delhi along home minister thengnu minister thengnu ladum MOU chitok da phit pusitami jasemet ASC KSA KNC song hin pen kache song pangtang thip pen a jok la pen labang so kache song along song amen dhoroma men chipu pe pin pen kadu ka vera tanang cherap chitu dun pensi pini la bangso block 1 and block 2 ke West Karbi Anglong along le pu bangke Assam chief minister tami nije nang kokla thedak tuning cheklo tuning November cheklo Assam chief minister ninje lo je block 1 pen block 2 ba mukro ke lake Meghalaya pusalang li kaninje dak la son si pulo je Himanta Biswa Sarma earlier on many occasions mentioned Mukru as a place of Meghalaya in the State Cabinet meeting on November 23, 2022. Also mentioned Mukru as a place of Meghalaya. Puse alang li tuning ninjelo sita. Labang su kache song block 1 and block 2 ke Karbi Anglong long le Mukru ke Karbi Anglong long le binong pu. Nilitum a map ka pe klang a press conference ka pe do la pena bangke judicial inquiry ke wang husita me January 9 arni dak dongka mukam long irrigation IB long tamene tum efidifit kuridun pemesi labang so mukro map so West Karbi Anglong map ka du ka vela so judicial inquiry tum thengnu ka hodai dun pena fit ana bangke patumi Assam cabinet ke do huta Assam chief minister la som siningelo contrary to his earlier claims Assam chief minister Himanta Biswa Sarma on March 13 informed the Assam assembly that Mukro, in which a clash took place between the Assam police and Meghalaya people, is within the boundary of Assam and is under the jurisdiction of West Karbi Anglong. Pusi alang lita ningje dak nang koklo. La sila bangke nilitum ba ilitum kache song pensi kichun lo pusi nitum isi ningkarong abirta.